Akariba kuma sub-county ya Mara ni batariritie maoni mwanya gutongeria kana gukonie mantu jegie gutongeria bamwe bakionekana kugwirwa ni utongeria buria buri kuna bangi bakiuga batigwiritwe ni kwithirwa kinya ngarama ya uturo ni ititie bunene. Martin Mugambi gatumenyithie nkuruki. Mieri ithanthatu kuma thirikari ya Ndagitari William Ruto ikuthungira wathani babo nyuma ya mawira na nkuthoka gitaga ciacha. Watu wa Tharaka Nithi mnaona hiyo sinema? Mauge mwanya na ngurani kuma kiria kariba gicigo mbunge kia Mara imegwikanite na kuonekana. Niyo ni ngwanda kobile loni na ndale yale ukuona interest no geko dieki ongelekaga ngo encourage my youth menzangu. Bwako bambe sa ibokuro dia solar fund ogu kudina mbele kulia no bu limit ya kwegwitia na kogukeni ne nkona yo solar fund ne gutedia vijana uri akumenya buri akuruda bayeda ino adani nimbale tukono buri agucenjia mauntu na maobisini eda ino na tukwegwa na twiganirite muno na ni utongorio wo na kerwa ni kiambilio kia kubanga thirikari bayeda ino buri abangite takune tunengera ona Tharaka Nithi gitikinene muno tukumucokeria ngaro untu Tharaka Nithi nejita kumenyeka untu pa mwana etuke untu pa ndaki etukindiki kunengerwa gitiki ukinene ogutwakena muno thirikari amona bobo barabange bariuga bati kuona mugaro botongoria wa Uhuru Kenyatta na Ndagitari William Ruto no ntumikayo ya ntugo gwa ntugo nwagwera mbese taino jasho la ugete gatunengera mbese ino nini muno ntiteteria muntu nongo kila mandazi magana matano mauni makula mandazi no ntuka kano utukiritwe kuntuka ukaruto kona transport kwa guitamba gututedia gutweciritie niageragerie ongere mbese ino jambiye no ngiri no tajiere muntu akambia kwendegia no matumbi no ntono tona matumbi magana matano na chumbi na niyo ntionete ga untu no kariku kithirikari ya Bwana Ruto William Samoei Ruto kintu kia mbere subsidy ile chitwiro education subsidy na pesa ya wazee na pesa ya linda mama aliruta agacokia kairi antu bakona ja kubatethia na ni subsidy ile ratwire oja uimantu mara maruthitwe the former regime. Number 2 Bwana Ruto araumire goro twamuona Nyanza nena wa kuruta wira antu bara batamuthurire antu bara bamuthurire Tharaka Nithi utiwira kubarutira no ntu bawe na bo rendi na kumenya inya raundi iyo wingi tukamuringira kura cha kuugete agachwa antu banyanza na ibaikirie development gwetwakeja prayers na kuija kuthithia Thanksgiving mbuge kuma Ruto agotonya uturo kabo gwenderea gwitia nonto ni arutire subsidy jonde ja into bire bi thirikari ya tene ariagira kwambiria maguta o maria tatio imwana inini ba bikibiki twiraga tugitumagira ontuko amona bamo bakari bagicigo mbunge kia Mara kuga ibonete mugarukire utongorio wa mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto bauritie thirikari ya Ndagitari Ruto gutigira mawira ne marabanenkanire kagitaga ciacha makoyorwa na nkinya kuingua barabara yetu tindo ndeke butweciritie ikarbua tukuria mutongoria wetu Mheshimiwa Kaleke stima ira tigire ja last mile agerie muno twina dina ndito muno na atuli eja tutererie kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.